Со главниот слоган "Правда за Фатон Люри", многу граѓани маршираа како протест од Чаир до Кривичниот суд во Скопје. Тие се револтирани бидејќи ја сметаат казната од 11 години затвор за Лури за неправедна, кој со мотор го прегази 68 годишниот Југослав Николовски. Таткото на Фатон јавно изрази сочувство на семејството на починатиот, со кој, како што рече, се обиделе да стапат во контакт, но не биле примени. Ја смета казната за својот син за неправедна бидејќи настанот бил несреќа, а не со намера, и апелира до правосудните органи да не судат со навреда или под влијание. Fatoni e sikur ne kanë vrasës. Fatoni nuk ka vrasës. Fatoni ka qëllu rastësisht vend gabum, moment gabum, edhe me u dënue me atë dënim. Kjo është një pabesi se kjo zbesoj që ka ndodhë deri tash në vendin tonë, pas në botë nuk ndodhën kësaj dënime që atë shtranga. Me denu ajo shka e meriton, na nuk thojmë me hek dënimin, po kërkojna që t'japet dënimi atë shka e meriton. Në mëllonë na do të vazhdojna me protesta, deri sa mirët parasysh ki rasti Fatonit. Do më thonë Fatonin e kanë dënue familjarët e të njerit, nuk e ka dënue shteti ose gjikata, e kanë dënue qish kanë desh familjarët. Меѓу транспарентите што ги држеа во рацете, учесниците на протестот стоеше и прашањето каде е правдата за Алмир и другите случаи. Kemi një pyetje deri te shteti, deri ku do të vazhdoj kjo padrejtësi. Domethënë shqiptarët dënohen në gjendje mizore, ndërsa pala maqedonse me videokamera, me fakte, me vrasje, me paramendim, domethënë falen. Deri kur do të jetë kjo padrejtësi ndaj shqiptarëve këtu? На денот на несреќата на 1 јули 2025 година, 25 годишниот Фатон Лури, управувајќи мотор Кавасаки без возачка дозвола и без кацига на пешачката патека на кеот на Вардар, го прегази 68 годишниот Николовски. Според истрагата, по несреќата тој бил во бегство 2 дена, но тоа го негира неговиот сопатник Хамза Ибраими, кој вели дека Фатон останал на местото на настанот и се обидел да му помогне на повозрастниот човек. Нас кena pot me dëshirë me bë aksident. Po na ndodhi, normalisht na kanë 25-30 në orë. Dhe Fatoni masi u zdrum i dha ndim të njerit. Ndim, masi erdhi policia. Fatoni i tha policisë që ta thirrë ambulancën e shpejt, sa më shpejt. E kishin dorë la Fatoni njerin, ti dha ndimën. Policia i tha Fatoni shloje. Edhe shloje janë nisë masi popullat aty që ishin përreth, u mblodhën. Dhe nëse me vikas, Fatoni mas një momenti u largu prej atij. Учесниците на протестот порачаа дека ќе продолжат да протестираат додека Фатон Лури не добие повторно судење.